Lam sogon na haina hai kok borok hini tagan entertainment YouTube channel. Phali sung tini saiman lene jeta short video no tuyui je short video tabuk monetize nani chengkha. Ngai joto ni channel na monetize ngi tongo tabuk teruk ngai baksa ni kai ngya phano ngi tong khana. Monetization enable ngani yagala short video no bo chung monetize khlai mankha. Aro accept any review ni jeta option phayo Y2 studio thangai nang abono form fill up khai pai ka nga kai ni channel ni jeta short video monetize nai awani bagai inrok o video prinsin pai tham jara nai tongni hingke bujinai tinrok channel ka talap phega kai kong borok ni taiga na entertainment YouTube channel na subscribe khana ta pom dinga phai tinin video no channel sinai short video ni bagai kabang kuk borok no ano comment tei SMS khlaika WhatsApp tei rogo je short video tei kaisa video sonam ke belai na chanai tamni hingke hindi rogo kabang manarok short video no tei norok video no khana hingke ajago baksa borok bujia ngai tongo tamni hingke chung kok borok bajodi video nai khangka chung srai ngo haya diba gawan bagai no tini ang kok borok explain khlainan hini no o video no ma tu bukha ma sonam ka je short video no tui bo chung tabu monetization khlaiman ka hingka short video no tui chung earning bo pro chung ungane sengna hinga kai busukang 1 tarik February simino 2023 1 tarik February apron simichini earning manani chengnai eba income manani chengnai ga short video chung bo hai kai use khlaina ba short video bo hai kai editing khlaina hinga aboto dronan na nangya tam ningke je jara assignment rok kai nok tam khainai jetani ni YouTube jeta application no thangnai ajaga plus icon click khlaine akonai ajaga wo nung short video no upload khlainai ga jaga 15 second tongo mane khlainai bagai hinke ajaga naidi kaisa khel khaidi chung je creator te ajagawo jeta YouTube video danai ama haiklai baklai khorok tam jotai ajaga earning mano inke naidi boba haike earning man ka naidi ajagawo 45% jeta 45% hinga kai jeta YouTube ro mano inke 55% hinga kai jeta tamnai aje creator mano ama haita inke tabo kok nga nang 55% manane bagi hingkai nang long video dakan kai 55% manai yo short video dakan kai nang 45% earning manai ja ama hai nga tabu kok nga a jaga wo kabang ku borok bakha saime atongodo mane short video mane ahina music kok borok ni music dogo upload ro thapai nai a jaga dauta ga ama hai ka daya oi jeta nini YT nini YouTube jeta application on jeta music tongo a jaga on rok thangi nai di a jaga kabang ko music tongo a music no use khai ka nga kai nini a channel earning nang manai do nge tomung nang buini music no thapai da ka nga kai nang ara khoksa pano nang ara earning man gala abo kaisa khel khai di te kaisa ko tomung no nini a je short video jeta copyright claim thai ka nga kai nang ara khai ti 1 টাকা ফান মালিয়া পুরা জিরো নং মানাই গাবন বাকি নরক সব সময় সাইট অফ দিজে নং আজে ওয়াইটি নিনি ইউটিউব নি যেটা অ্যাপ্লিকেশন যেটা মিউজিক দङ আ মিউজিক নো নাওই নং ভিডিও সনাमै দানানে বাকি সাইট অফ দি গাকাই নিনি আ চ্যানেল মনেটাইজেশন ব উংনাই তে আর্নিং ব উংনাই তে নङাरो ইনকাম ব খলাই মানাই তে নিম চ্যানেল ব মনেটাইজেশন উংনাই গনরক সাইমা কানাকে শর্ট ভিডিও দাওই দারা মানে তামনানি ani channel no monetization khlai mano aba hai kabang ma ku borok ni kaisa comment ba message phayo ga amo hai borok na angmono reply dinai musungo I short video dai ko sine channel monetization khlai manka aba hai narok nukhana dabuk new palto berika ga sung dabuk long video dai bo khai mano ga short video dai bo khai mano short video dawi hinga kai tam khani ni views banga nang nai views busung banga nang nai hinga kai a jaga narok thangai nai di jeta YT studio habya kanai jeta hene option tongo a jaga watch time tongo a jaga 10 million watch time jodi complete klaiman ka hanga kai ni channel monetization enable ungnai 101% ga amane bagai ning emon kai video ma sanama jate lukurok nai ni na video ekta video ro gono 1 million ro views phaiding nani aba haida
ga ma ke jodi ni video dakan kai 10 ta video rok dakan ga kai no nini 10 million kana busukba baksa ni hinga kai ba ekta video dama bai no min monetization mi thangmano nina video viral mani khetra ta bahai gedrok saiman kana jeta short video ne tini ne o video inkai norok o video no jodi nai buji kan ga kai norok o video like lana ta pogiti bujia no mi tongo ga kai comment box ni bai khula tonga aro thangai norok comment khlai sadi ko borok ni tega na entertainment youtube channel no subscribe khlaine bangka subscribe khlaine ni bell icon o sri tonri je pura ang video dawo ama hai topic by related no tui upload dake dak nung notification manana te kaisa ko kang pai to sana mu chungo jeta short video bo jeta notification ungna ni surung kha mane short video dakang ga kai mane ni naro notification chogina agio sogia gang last ko kobo sairika ang kisa probi tongka getam ninke long video dakang ga kai bunya ro jedara nana subscribe khai tnarna arwa dakina notification manota mane ni naro thangi chogio tik se rokom no tini short video bo जों जेफ्रो आपलोड खालायबाय आपलोड खालाय जेफ्रो पाब्लिश खालायमान या ग्रं हंगाय ऑडियंस ने आरो थाङै आबो टिम खाया जागाव थाङै आ जागाव फंगैनाय बा आ जागाव नुकजागैनाय हंगाय नों बेनि भिडिअ न नायमाननाय हंगाय तिनि बागा सुकनो हायनो हायनो बे नेक्स्ट भिडिअ मालाय फैनाय जतनाना हामबाय